Assalamualaikum. Pokoknya berarti nak acara Uro menyampaikan Uro ulang tahun kota Pit Meadows. Nampak Pit Meadows Day. 80 tahun. Trip kan naik pegang kalian tu selama Covid ni tak baik dah lah. Jadi aktiviti yang meet yang kelanya aktiviti. Pak Cik tengok kerja kau tu. Pak Ibu negara 4. Pada ya? Hah? Pada ya? Ada mau alih-alih depan Gurun Namit kan? Depan kedai depan Gurun Namit, depan dom. Fish wedding, tengok Pak Gentut. Nak tahu Gentut, yang Gentut. 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 Hey Alia, you want to see those? Look, very tall guy. Gentut. Dia orang gentut, bagi tengok gentut. Oh, face painting ni Pak. Ni nak jet jarum. Itu line up rainbow. Polis lagi tangan. Polisi. Halo Pak Cik. Ramai di turun yang menjubabnya Namit. Beres. Bukan jagung bertuh. Pasti aktiviti. What? Yeah, man. Wow. Wow. Memang cukup batat-batat. Bukan batat kita tengok. Batat awak putih loh. Hah? Ya ke batat boleh? Bukan boleh. Cukup batat-batat. Yo. Patah kau nyerut. Okey, dia ubah tempat lain dulu. So I don't know if it starts
is your thing. This is your junior hockey team thing. Vancouver Giants. And that's where you get to go learn how to drive and all that. Got one. Still have 8 years to go. Got one. You need one too. 8 years to go, dude. Right on. Guess who want to go to Gilbert? Oh, there's some phones coming. Halo ladies. Nah, ini aktiviti yang nak mit. Video orang ci nyampak ben jaga nak mit. Anggota Kapolsek. Anggota Kapolsek. Puro hari jadi kota Pitt Meadows. Umu baca tahu anggota Alfamay sih. Tu anggota Alfamay jauh likut. Aktiviti itu namanya. Ini dari Mandum dari dana publik. Pada balon-balon nyodin cara itu. Oh, sorry bye. Nah, dia bawa puyun. Itu yang paling terkenal itu. Bawa gantang kering dan dia bawa puyun. Film-film cowboy zaman kita lagu. Lagu film cowboy. You like that all right? Yeah. Can you hear? That's the only song today we're going to do about drinking. I'm lying. He's lying to me. Coming up, so look out for that. We're going to do a song from that show. It's one of my favorite songs from the show. Dia bawa puyun yang An artist named Winona Ryder, not Winona Ryder. Winona Harris, that's it, thank you. bukan tang yang jit. Yang tak boleh. Winona Ryder, Huh? tattooed on John. Okay, let me line up, okay?
song is called Don't Roll Those Bloodshot Eyes at Me. Sit tight. Dijem pa ya pre. Yun yang paling terkenal itu. Bawa kandang dering. Jadi itu tornado potato. Dia pelaku di Aceh. Okey. Ice cream, okay, we buy ice cream now, okay? Berkata. Ini terapi acara ujun di itu. Memang kita tengok kajilah menyamanan. Assalamualaikum.